Nabi Muhammad, anak yang yatim lagi miskin, harta hana musibah, harta no kebangan tulung Allah hansapu marah di langit manyang bintang cerulah cahaya meble-ble Allah kena udahnya basa berkisah yatim piatu yatim hanapu Allah pedih nama Nabi Muhammad, anak yang yatim lagi miskin, harta hana gesibok, harta no kebangan tulung Allah hansapu marah bepikir senang yatim piatu hana sobantu Allah pedih nama menyotan ayah patah mengadu menyotan ibu Allah patah memanja Nabi Muhammad, anak yang yatim lagi miskin, harta hana gesibok, harta no kebangan tulung Allah hansapu marah di anak yatim sedengan megah terkenang ura Allah yang putus asa lebih tak sedih watama megang so pedulitan Allah mesiun saka Nabi Muhammad, anak yang yatim lagi miskin, harta hana gesibok, harta no kebangan tulung Allah hansapu marah urangan malam di dunia
Quran dibaca, Nabi Muhammad anak yang yatim lagi miskin harta hana gesibo hartana kebahangan tulung Allah hansapu marah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Tengku Zaki.